Marchin somni pakua sangni somni paruk chalni ania bazar thlir tu te chibai ule Iran indona chu US President Donald Trump soi angmaya ol samani lova atop don hnai lo ani setli alo a huam zau chok zel jok don ni in alanga Yemen ramaro rel tu Houthi helpol te chon Israel chu ballistic missile in an kap vele tranta Houthi te hian nimin khan ballistic missile manga Israel an ka thuan puanga Houthi sipai tu puang tu Brigadier General Yahya Sari chon an satellite TV Al Masira kal tlangina puanga US le Israel in Iran an beina an thu soidan la chongin Brigadier Sari chuan kan ti tum kan hlen chu ma chuan Israel beina hi kan chun zom dona ahma kan sipai te thu chu siam to angin kong sang sang amin beitu ten chol ma chuan kan chol don lawani ati Israel sipai te chuan Yemen atang local missile an ka thak thu an soya zirtop ni khan Sari hian in dona telven tum thu soya he hian bo zui ta ni na langa Sari bok hian Israel ram chim lama om sipai mun poimo te chu ballistic missile mangan ka thu apuang le ta ni Israel ram bir seba khuwa chuan nimin khan siren ti ri kania bir seba khuwa hian Israel Nuclear Research Center pui ber chu oma helai mun hi ka tumin zirtop zan le nimin jing in kar khan Iran le Hezbollah te chuan missile mangin an kapa mishing thi le hliam an om thu puan ani lo ba ka chiatna thlenga om thu puan ani lo Houthi te hi Yemen ram helpol lian tak Iran in nasa takan tran pui ni in kumsang ni sompali khan Yemen sarkar pai thlain an ram kho pui sana anopa tun thlengin an la obzela thakhat liam ta US le Israel in Iran an dawron atang khan an la tel ve du mi lawa Israel le Hamas in beilai khan Hamas tran pui nan tui pui sena longkal te bomin thei to pan lo chu avea Red Sea hi khowela sumdong longkal kong poimo berzing ami kumtina dollar trillion khat hu zet bung roina paltlang hunani wangin omzia nei hle ani Houthi te hian an chen na omze nei ber le an chakna ber chu tui pui sena longkal ti boi hi ani ti an hrachiang em ema kumsang ni somni pathum November tha le ni kum January tha inkar chung ringot khan helai sumdong longkal vel hi voiza vel lai missile le drone mangin an kapa longpani kap pilin long hnathok mi pali an that boka kumsang ni somni pali khani western Houthi te hi na satakin an bomani kha nimin khan Houthi Deputy Information Minister Mohammed Mansour chuan Yemen media te komin Israel an bei thu apuanga an hmalak le zelna tura Red Sea le Gulf of Aden in po na lai Bab al Mandeb Strait khar chu an ruam manna pakhata tel thu asaya he strait hi an kharani chuan Israel in an tuar hle dona Bab al Mandeb Strait kaltlang hian tui pui sena Israel in ramdanga tang an laglu bungrua za som thum zet phurlu thinani a he strait kharani chuan aturna bertur chu Israel an ni kovel mithiam te chon Houthi te hian chakru hle ni in an ngaya kumhni le chan veliam ta chungan che dan sang sang thlirin sipai chakta kan nei ti alanga Bab al Mandeb Strait an kharani chuan Red Sea le Suez Canal te pon khar thoyarin oma Iran in Strait of Hormuz an khareng bok si chuan khowela longsum don na kalkong poimo berber kharani anga chuti ni chon he in don na kalme ka hian ral thuam nei thal ringot atok lo ti alang chiang hle ang heti lai hian nimin khan Lebanon chuan Israel ram halam chu rocket pahnih hmanga bein Israel sipai pakua in hliam an tuar ni in Israel sipai radio chuan an puang ani nimin khan Israel chuan Iran ram leilia om yes kopuya uranium song bol na hunan bom ni in Israel sipai te chuan an soi Israel Air Force te chuan nimin an bom hi Iran in uranium thitfim na man ropoimo an lak chona mun ni in an soya Iran ram Atomic Energy Organization AEO chuan Israel thona ten an nuclear facility an bom thu hi an puanga mishing thi le hliam an om lo thu le nuclear li ka om lo thu an soyani heti la hian AEO chuan nimin ve khan Busen nuclear power plant po be ani thu an soya chian na engma thleng lo ni in an soi thung Israel hian zirtom ni khan Iran ram leilia mun poimo tak tak bein Khondab Heavy Water Complex te Khuzestan Steel Facility le Mubarak Steel Complex te po an boma Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan Israel in an ram steel factory lian pahni an beite civil nuclear mun an beite chu na takademin Iran chuan Israel laka phuban langei don ti apuang ani Iran indona hian Iran rama mi sangkha zakwa somthum pasari an thito ni in official chuan an chinchia Iran soidani ni US le Israel beina wang hian museum le mun hlui chi sang sang za somni zeta cheto a Iran mi pui
an ramro rel tu du lo te po in mi puite mamo thil sang sang ti chiat ani chu an dem thu le an pom thei lo thu an sei meka heti lai hian Israel Defense Minister Israel Katz chuan Iran in Israel civil mi te omna hmun an bitum lui nia soin Israel sipai te chuan na zokin Iran an beisel don ti apuang ani heti lai vekin IRGC Aerospace Commander Syed Majid Musavi chuan he boina hi mit aya mit ti ani to lova Gulf BLA US le Israel nena inzom company sang sang na thok tu te chuan himna tura tlan cheturin na hriat tirani US President Donald Trump chuan Iran Supreme Leader chu a Supreme to lova athi to ati Miami khopuya Future Investment Initiative Priority Summit Trump hian he thu hi soya Supreme Leader chu a Supreme thei to lova athi to ani atia Iran hian thlona ka na len in biak po na te chevek to a an hroi tu ten thi zela chuti ti lawa chuan an che tha khopin ka hria an hroi tu ten thi zela an Supreme Leader po athi to a afapa po athi ani lo poina na viaw ani nge yang tu mai na chin an hrelo Iran chuan nei vian nei to lova an long te chu gal tui pui mong an pil vek to a an sipai te poin om zian nei to lo ati ani kan hriat vek angin Iran Supreme Leader thar Mostaba Khamenei chu Supreme Leader a puan ani hnuah mi pui hmuh thei turin ala in lan mi lova President Trump hian tuman an hmulova athi le thi lo kan hrelo ti in White House a po lo soi to ani Trump hian Iran in biak an du ni in a soi chun zom zel boka min berenga in rem na thu thlung zia min dilani ati Khovela thona phurlong aircraft carrier lianber USS Gerald R. Ford chu Middle East atangin Croatia ram khopui pakhat splita nimin khan a thleng ni in Croatia US Embassy chuan an puanga dan pa ngai servicing ti hunani wanga split hi panani thu an sei ani mani deuh khan R. Ford chauka hian kang me chuaka thoktu panhi in liam an tuara tunkar tir khan Crete naval base chho sana Croatia lam hi panin nimin khan split waw kam ma thlengani US Embassy chuan thu chu siamin Croatia rama omchung hian USS Gerald R. Ford hi local official le hroi tu poimo ten an tlo dona US le Croatia thodun na chak tak chuan mit nge in an mudon ani anti kan hriat angin Iran an beina US chuan R. Ford baka hian aircraft carrier dang Abraham Lincoln pon tho chu puya R. Ford a chu ta ka hian US thahruia nem pha sot turanga yani heti la hian USS George H.W. Bush chu Middle East a tirani don ni in CBS News chuan an soya Bush Carrier Strike Group hi an chet chuan hunun ber chu kumsang ni somni pahni khani a he in do thona phurlong lian baka hian guided missile destroyer long USS Ross USS Donald Cook le USS Mason tepo Operation Epic Fury zom tur hian tir chua ani to antibok nimin khan Iran President Masoud Pezeshkian chuan exa post siamin an then omram te chu Iran mel maten Iran beina nan raman man phalsak lo turin a hriat tira voi tam tak kan soito keini chuan kan ta na hlo om niangai kan beilova min beitu te ro na takin kan chang le tang kan then omram ten hena kan thu cha chu hei hiani inram himna le mason nain du chuan inram kha kan mel maten min beina nan mang turani lo ti hiani ati nimin jing khan Iran chuan drone mangin Kuwait International Airport an beya an radar system an ti chiat sak nuala mihring thi le hliam anom lo ni in Kuwait Ramkuna News Agency chuan an soi UAE khopui Abu Dhabi apo Iran missile ka thlak wangin Khalifa Economic Zone bula mi parukin hliam an tuara kangmeya chuak ni in soi ani boka Iran sipai te chuan Dubai khopuya Ukraine anti-drone system da na hmun po US sipai ten an hmang tangkai tinan bei thu le an ti chiat thu an soya Ukraine Foreign Ministry chuan Iran pu na hi an phana sa hle thungani Oman tuipui kam khopui salala po Iran hian drone pani hmanga bein bungro choison na Crane pakhata chia mi pakhatin hliam an tuar ni in Oman News chuan an tar langa Iran chuan salala po na ya US sipai tan puitu longan bitum ni in an soya Saudi Arabia Defense Ministry po in nimin khan Iran chuan ballistic missile le drone mangan bei thu le an lo ka thak thu an sei bokani Iran indona kan tana poimo ber chu India ram panin tuyal theile gas aron kal theyem ti hiania nimin khan India ram pan tur gas phurlong lian very large gas carrier VLGC anti mai BW tire le Green Sun V te chu Persian Gulf paltlang turin phalna pe kan ni thu puanani heng longlian te hian LPG metric ton singli le sanga chong veve phurin
India ram panin LPG metric ton sing ko vel chu ron kal le don ti na ni Strait of Hormuz dan pinani wangin Iran sipaite thu lawin he strait hi paltlang thei ani lova hei wangin India rama tuial thei le erong bolna ge saharsa ang ti hlau thon na lian hle ani heng LPG phurlong lian panhi ten Persian Gulf paltlang phalnan nei ma hian India LPG phurlong dang Shivalik Nanda Devi Pine Gas le Jak Vasan te point tun haya Persian Gulf hian lo paltlang to ani heti la hian US Vice President JD Vance chuan US chuan Iran an ti tur tamzo kan ti zo to ti soin US chuan Iran an beina wanga khovel har satna to me kan hriat thu a soibok podcaster Benny Johnson nen an inkom na Vance chuan hun rei tak chung Iran beyangai to lo na turin President chuan tema hun man rei aduni atia Iran chu nuclear ral thuam siam theilawa hun rei tak chung siam chuan tumberani thu a soibok khovel pumatuial thei har satna chungchang soin Vance chuan hun rei lo te chung buaina ina hrin ania are thuayang atia kan ti tur kan ti zawanga kan chho san thuayang tuial theile gas man pot la hniam le mayang atibok bazari lo thira wangin kan lome